Hvala lijepo. Uvaženi profesori, drage kolege, poštovani gosti. Najprije želim da vas pozdravim u ime organizacijskog odbora naučnog skupa Slovo u maku i zaželim uspješan rad. Iz izlaganja koja ste do sada čuli jasno je zašto naučni skup upravo o maku dizaru i zašto se naš fakultet kao jedan od hercegovačkih fakulteta na kojima se izučava književnost odvažio na ovakav pothvat. Namjerno kažem pothvat jer pisati o maku i izučavati njegovu poeziju nije nimalo lagan posao, a nije ni neodgovoran. Među brojnim naučnicima koji su pisali o maku izdvojit ćemo nekoliko imena iza kojih stoji cjelovita i obimna studija njegove poezije. To su Kasim Prohić, Miljko Šilić, Rusmir Mahmučehajić, Enes Duraković, Amila Buturović, Muhamed Šator. Izvan studija, članke o makovoj poeziji su pisali svi značajniji profesori i književni kritičari, kao što su Miha Begić, Muhamed Filipović, Ivan Fogl, Nazif Kusturica, Vojislav Maksimović, Krunoslav Franjić, Obisao Samulić, Alija Pirić, Radovan Vučković i tako dalje, kao i brojne kolege pjesnici, Velimir Milošević, Meša Selimović, Luko Đunfur, Jasmina Musabegović, Alija Nametak, Nenad Andanović, Izet Sarajlić, Miodrag Žalica i brojni drugi. Iako su pristupi u skladu sa vlastitim teorijskim opredjeljenjima i stavovima bili različiti, o umjetničkoj vrijednosti i značaju poezije Maka Dizara u kontekstu bosansko-hercegovačke poezije nije bilo sumnje. Naprotiv, njegovo umjetničko djelo već odavno je nadišlo bosanske prostore i postalo nezaobilazno u poretku najznačajnijih jugoslovenskih pjesnika 20. vijeka, a nisu rijetki ni stavovi o Maku kao velikom evropskom pjesniku. Gledano iz bosanske perspektive, nema pjesništva koje je na tako majstralan način ovjekovječilo Bosnu i njenu nemirnu historiju, složeno religijsko i kulturno-civilizacijsko nasljeđe, zavičajno nasljeđe materijalne i usmene kulture, te blistave izlete bosanskog jezika i govora. Zbog toga, neslučajno profesor Mahmučehajić kaže da ako bismo htjeli stranca upoznati sa Bosnom, dajmo mu na čitanje poeziju Maka Dizara. A Kasim Prohić da se u Kamenom spavaču, navodim, čita kriptogram materijalnog i duhovnog predanja srednjovjekovne Bosne. Već je uobičajeno čitanje Kamenog spavača u intertekstualnim kontekstima sa Biblijom, osobito Evanđeljem po Ivanu, manihejskim himnama, natpisima sa stečaka i narodnim pjesmama, a u novije vrijeme cijeline Makovog opusa u širem kontekstu pjesništva 30. godina 20. vijeka, kada se pojavljuje njegova Vidovopolska noć, te u poslijeratnom periodu u kome pjevačica iz 54. zauzima jedno od ključnih mjesta iskoraka iz poetike socrealizma. Sve njegove kasnije zbirke poezije pojavile su se 60. godina, dakle u periodu najsnažnijih i umjetnički najzrelijih bosansko-hercegovačkih pjesničkih opusa, odnosno u vremenu kada sintagmu pripovjedačka Bosna s pravom mijenja sintagma pjesnička Hercegovina. Pojava Kamenog spavača 66. godine opravdano se svrstava u po bosansko-hercegovačku i bošnjačku poeziju epohalan događaj, te u Selimovićev roman Derviš i smrt čini da ova književnost postane neosporiva unutar šireg jugoslovenskog konteksta. Makova poezija nije ni lako čitljivo sentimentalna, ali ni hermetički apstraktna. To je ozbiljna poezija sažetog govora o suštinama. Njegovi lirski subjekti su promjenljivi, ponekad i unutar iste pjesme. On kao niko prije njega daje glas drugome i u toj polifoniji umnožava perspektive i omogućava progovor onih koji ćute ispod bosanskog kamena. Lapidarnost srednjovjekovnog natpisa postala je dio Dizarevog iskaza. Posvećivanje pažnje vizualnoj strukturi pjesme korespondira sa vizualnom predstavom verbalnog i slikovnog iskaza stečka, a auditivni efekti, fonetsko-fonološke stilske figure oživljavaju glas onih koji su davno zaspali. U tom smislu je poezija Kamenog spavača istovremeno govor o smrti i životu, o materijalnom prolaznom vezanom za zemlju i njegovoj težnji da dosegne vječno. Svi simboli uočeni na stečku, na primjer sunce, mjesec, ruka, koplje, strijela, giljan, loza, jabuka, slovo itd., pojavit će se i u Makovim pjesmama, a poznata je njihova simbolika perennijalnosti i vraćanja praizvoru. Drugim riječima, stečak kao i pjesma je iskaz
izbrzan iz materijalnog i otet od prolaznog, a namijenjen vječnom, ovo je Prohić, ili, direktno navodim Prohića, u Kamenom spavaču pjesnik je prepoznao sebe, vječnog tvorca, izrazitog heretika i svakog čovjeka potencijalnog prestupnika reda i kanona. Zbirkom Koljena za Madonu pisar ispisuje svojevrsnu ljubavnu poemu, kako kaže Enes Duraković, ali otvara i sve one teme kojima će se kasnije vraćati. U pjesmi Izgubljena čovjek stoji sam pod nebom, smisao traži među zvijezdama, a noć mračnija postaje. Skidam, a bol bolnija, bol golija ostaje. Na početku pjesme Krug pojavljuje se hod pod zvijezdama hladnim, gdje smo samo prolaznici trajni, dok u igri 33. ili drugoj nalazimo efekt upotrebu paranemazije, toliko tipične za kasnije maki. Nijemo, zato lažem, kuneći kad kumim, kumeći kad kunem. Dvostrukost pojavnog svijeta prepoznat ćemo u pjesmi Jedno drvo. To je drvo koje daje cvijet da se zakiti, ali i granu da se odvisi. Ili pjesmi Onemuštio. Ujedno spojene su sine čovjekovog puta, jer jednom se treba popeti na visoke vrhunce da bi se uhvatile dubine. Manihejski motiv Palog anđela donosi pjesma utjeha za onu koja više ne igra. Sve je bio vjetar, sve se samo snilo, ostajemo sami, mi i tijelo gnilo. Isposnik na koljenima pred Madonom, jednim od ključnih likova u čitanju tradicije iz ugla perennijalne filozofije u pjesmi Ljepotica donosi izvanredan himnički crescendo ostvaren asonantsko-literacijskim preljevima i anaforskom kumulacijom. Sada si daleko, u lišće se oblačiš, u svjetlo, u meko, u šapat, čujem te, blizu si, ja te gledam, ja te lovim, ja te ne gledam, ja te volim, ja te volim, ja te volim. Dovodeći marijanski ideal nebeske ljubavi u vezu sa, citiram Durakovića, strasnom i čulnom inkarnacijom nadmoćnog, vječno ženskog nukleusa svemirskog postojanja. Poema Plivačica, kako autor kaže u napomeni, stoji u čvrstoj vezi sa ovom zbirkom, ali izašla kao zasebna knjiga. To je izuzetna poema o snazi i ljepoti koja privlači i ubija, o ljepoti koja svoj pojavni oblik nalazi u ženi, prirodi, ljepoti po sebi, ali i u središtu kojemu teži panteistička i panerotska požuda za sjedinjenjem sa onim u čemu ćemo konačno nestati. Ciklus pjesama Most na sunce svojim naglašeno ekspresionističkim naslovom otkriva vrijeme nastanka, to je prije rata, kao i pjesnikovu obsesiju okruženošću, vukovima, zidovima, sivim krugovima i mogućnošću mogućeg izlaska glasom, riječju, tekstom, slovom. S druge strane, stoji ciklus Povratak sjemenju, također objavljen u Ostrvima 66. ali nastao znatno kasnije od Mosta na sunce. Dominirajući motivi u svih 14 pjesama su antički i mediteranski i ukazuju na pjesnikovo, ovo navodnicima, geografsko i historijsko širenje od Bosne ka Mediteranu i od srednjeg vijeka ka antici. Naravno, bilo bi isuviše banalizirano da bi maka u ovakvim geografsko-historijskim okvirima, jer ih on svojom poezijom uvijek nadilazi. Kroz Polifema, Kalipsu, Kirku, ratovanje na Troji i povratak ratnika teče univerzalna ljudska priča o vječnoj borbi i gubicima, o čovjeku koji gubi sebe više svakim novim korakom i od kojega na kraju ostaje samo sjena. I išli smo tiho po suncu, po kiši, išli smo rijetki, išli rjeđi i išli blijedi i išli bljeđi i išli tanji i išli manji. Pomenut ću i pjesmu Krik, koja pripada zbirci Okrutnosti kruga, a koja se temelji na gradaciji. Od klika i kliknuću preko lika, slika, vika do klika, zatvorivši na kraju krug prelaskom klika u krik. Slično zatvaranje kruga dešava se u pjesmi Večera, jer u traženju smisla na kraju svih davanja i uzimanja uvijek i jedino nađemo samo sebe. Posljednja Makova zbirka Modra rijeka, uz čuvenu istoimenu pjesmu, donosi cikluse Duga plovidba, Glasovi trpnje, Susret sa hidrom i Osvojena tajna. U prvom ciklusu su uglavnom već objavljene pjesme koje autor kao poetsku pokudbinu nosi iz zbirke u zbirku, a u kojima dominiraju motivi vezani za more.
Drugi dio antičkom tematikom dopunjava priča o prosjaku kod Tiresije, poema koja u 8 dijelova kazuje Tiresino proročanstvo, pa subjektivni stav spram proroka i njegovo negiranje, da bi na kraju sve završilo u paradoksu. Upravo zbog svoje nesigurnosti, on je uvjerljiviji nego matko drugi. U trećem dijelu zbirke, zlo u vječitoj borbi protiv čovjeka poznato iz poruke, ovdje dobiva svoju materializiranu manifestaciju u mitskom čudovištu Hidri, a nešto kasnije u pjesmi Ogoljeli predio pjesnik nas uvjerava da sukob sa zlom jeste vječan i neminovan, ali da ipak šumom valja gaziti u traženju puta, šumom valja proći, ma sišo sa uma. I onda, nakon što smo ploveći kroz pjesme prošli, poput Odiseja, Polifema, Kirku, Tiresiju, Hidru, Nausikaju, stižemo do Penelope. Mat zna da je o njoj već sve rečeno i to bezbroj puta do sada, a ipak je ostala tajnovito, nedokučiva i nejasna. I tu se ponovo zatvara krug. Nije li o Maku Trizaru do sada mnogo puta govoreno i mnogo šta rečeno, a opet je ostao tajnoviti izazov za sve koji ga čitaju. Posljednji ciklus naslova Osvojena tajna predstavlja neku vrstu svođenja računa. U pjesmi Rastok on kaže: otekao sam se kuda sam mogao teći, navodim, nema šta, sva djela su završena onako kako jesu. I dalje, rastvorio sam se i nestao i dao cijeloga sebe u pjesmu i sad kad me nema, čini se da su me svi voljeli da sam im nešto značio, a ja, opet citat, bez ikakvog komentara na tu zlatnu zamku ukazujem naglo produženim prstom. Eto, zbog moje današnje uloge domaćina i nekoga ko svojim tekstom treba započeti ovo današnje slovo o Maku, pokušala sam brzo i ukratko proći kroz Dizdarevu poeziju i samo naznačiti teme razgovora koji slijede. Od intertekstualnih veza Kamenog spavača, preko filozofskog konteksta, tema i motiva ljubavi žene grada, Penelope, do metodičkih, teatarskih i internetskih prostora za Maka i njegovu poeziju. Hvala vam.